song of glory to your name, declaring you the King of Kings and the Lord of Lords, proclaiming you as the head of our hearts, the divine God, the former, the creator, die een wat aan die kruis gesterf het, die een wat die prys betaal het, maar die een wat opgewek is terwille van ons geregtigheid. Dis voor u die ons vanmôre wil buig en sê, dankie Here, vir die redding van ons siel. Maar die gebed van my hart vanmôre is, Here, as daar ooit 'n tyd was van erns dat ek besef, die koms van die Here is so naby, dat ons in lyn met God moet kom, that we will understand our purpose and fulfill our purpose in the kingdom of God. Ek wil bid vanmôre, Here, dat U ons werklik sal aanwakker in dit waarvoor U ons geroep het, en dat ons die roeping sal najaag. Daardeur die naam van die Here sal verheerlik. En ek wil bid, Here, seën vanmôre se boodskap, sodat U daardie verheerlik kan word in Jesus naam. Sê vir baie dankie daarvoor. Amen. Nou, vanmôre se boodskap sal Raymond seker, en ek weet wie's nog ouens wat hengel visvang. Wie vang vis hierso? Wie vang jy op vis? Nee man, vis, regte vis. Karp en baber, is ons babers, nee. Hy lelike goed. Dit lyk soos watervlermuise. Ek weet nou nie wat is, dis eintlik 'n watervlermuis, maar dis 'n, wat noem hulle hom? 'n parasiet of 'n wat, scavenger. Hy vreet enige ding. Dis 'n krab. En dan vang mense hom maar eet hulle hom. Hy eet stuff and eat anything. But never mind. Maar is interessant, en Nico, jy het nou iets gesê, en ek dink net nou wil ek die parallel getrek. A catch of a lifetime. En ek het hierdie gedeelte my belewe al baie gelees, en baie preke gehoor, en gemaak vir fishes of men, en al hierdie goeders. But it never had a significance until I did a study in the original translation. Want ek het bietjie meer, die waarde bly dieselfde, maar die impak is net bietjie dieper. Net bietjie dieper. Wat 'n persoon dan aanmoedig om beter te doen. En dis alwaaroor dit gaan vanmôre, nie? Om net vir u te sê, en ek sluit my in by dit, dit wat ons doen, moet ons nog beter doen. Because you could still do better. There's always room for improvement. If you don't believe it, you are one of the saddest people on earth. Baie ouens dat have reached my full potential, you never do. You can always do better. En ongelukkig moet 'n ou dit haastig doen, want jy kom op 'n punt waar jy begin afneem. Ek sê vir die ouens wat self vir my by die gym, how long you still want to go? Ek sê vir hom, ek is nou by die sell-by date. Jy kry sell-by date, Nico, en jy kry 'n use-by date. Ons is nou by die sell-by date. So ons het nou, jy moet nou van die rak af, broer, en jy moet nou vinnig beweeg. Because the use-by date is coming quickly. Maar ek besef dan, the older you get, the more you understand urgency. And it's unfortunate that we only get to this point when we are older. When you're young, you don't have a sense of urgency. Daar is motivering, maar die aandringendheid ontbreek by mense. Veral vandag so sosiale samelewing. Ek vat jong mense vandag, 16, 17, 18. Hulle wil nie meer die Here dien. Want hulle sê hulle gaan doen, ek praat met 'n ouetjie, hy is 18 jaar oud. Hy sê vir my, I'm putting God on hold until I'm around 35, 40. He said, are you going to be around when you're 40? God's going to be around, but not maybe you. You don't have surety. En jy kan nie God ophou nie, want weet jy broer en suster, ons moet doen vir God terwyl ons asem in ons binneste het. En ek wil vanmôre vir hierdie gemeente, wat die ouderdom is nie, dat daar 'n aandringendheid, you must become a sense of urgency to do for God what you can do now. You don't even know if you've got the opportunity tomorrow.
En ek lees toe nou die gedeelte, welbekende gedeelte. Maar iets het vir my opgegaan, en nou moet jy onthou, verskoon nou die bietjie theologiese lering daarin. There's two types of translation. It's the dynamic and the informal. Informal translation is they keep to the story, they keep the theme of salvation and so forth, but they deviate a little bit from the original language. Sodat hulle dit vir ons kan sinvol maak in ons tydbaar, in ons lewe. Maar die waarde word nie verloor nie. Ek wil duidelikheid aan dit stel. The dynamic translation, that is the translation that you start researching for the depth of it. But om vir God iets te moet ou nie sê, maar ek het nie die kennis nie. Dit is net 'n verskoning. 'n Mens kan werk met die bietjie wat hy het. And when you start delving in God's word and digging deeper, and then you start seeing more things. And that's when God reveals it. And I want for more of you see, without patience and perseverance, there's no revelation. What a boy! Without patience and perseverance, there's no revelation. En ek gaan kyk toe nou na hierdie gedeelte en iets het my aandag getrek. Hy sê, Matthew 4 verse 18, I'm first going to give to you in Afrikaans, and then I'll read it in English. Terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy twee broers, Simon wat genoem word Petrus, en Andreas sy broer, besig om 'n net in die see uit te gooi, want hulle was vissers. En hy sê vir hulle, kom agter my aan, en ek sal vir julle vissers van mense maak. En hulle het dadelik die nette laat staan en hom gevolg. Nou as iemand na my toe kom môreoggend, hoor mooi, Johan, as iemand vir my môre moet sê, kom agter my aan, ek het nou vir jou 'n job. Ek moet sê, hey, hoeveel maak jy? How much? Is dit nie? Wat is my ure? Wat is my voordele? Johan, ek lees net 'n medical aid. Hy gaan vir my seker sê, ja, you got a bad aid. You don't get some kind of aid. Even a hearing aid when you're older. But you're going to get an aid. En 'n mens gaan bietjie navorsing doen. Wat is my verantwoordelikheid? Wat is my verpligtinge? Wat moet ek doen? Maar hier is twee manne, gesout in wat hulle doen, goed in wat hulle doen. En hier kom hierdie Messias verbygeloop en sê, hey, follow me, I'm going to make you a fisherman. En die woord sê, en dadelik, dat het alles net so gelos, net so. En die gaan alles door. Hulle het iets geweet, wat ek en u nog nie gesien het nie. Wat het hulle gedryf, om onmiddellik die besluit te maak, om die Messias te volg, om 'n visser van mense te word. En ek gaan ondersoek die ding, en dit is, wow. Want u sien, nommer 1, as 'n visserman, het hulle 'n geweldige verantwoordelikheid gehad, right? Responsibility. Secondly, they were skilled in what they do. Hulle was goed ervare in wat hulle gedoen het. Nou, Raymond, miskien is daar 'n spesiale plek in die hemel vir ouens wat vis vang. Because it teaches you patience. Het al gesien ouens wat vis vang. It's either they're very patient or there's nothing going on. Hulle gaan hulle stop in die water. En dan sit hulle noem hom 'n vloeispan, nee. Wat so hang op die touw. Weet nie hoe noem hulle dit 'n vloeispan, want hy gaan nog in die slaap raak. En dan sit hy vir ure. Ek weet of hy die polisman dophou nie, want wie wou die polisman dop? En hy sit vir hours en hours. En trek hy al langs op, wat toch minder het om te doen as hy. En dan gooi ook hy stop in die water. En as iemand vraag my, why don't you catch fish?
Het sê geen vis aan my voorskryf wat ek moet doen. Hy vis sê vir jou wanneer jy trek die tou, wanneer jy nie trek. Wat jy moet voer, wat jy nie moet voer. Jy gooi pap in, hy soek die pap nie, hulle is nou fancy, hulle soek caviar. Hy vis die soek dit, nee, want dis, they got neon, jy het ons allerhande moeties en mengsels vir verskillende damme, dis ek reg. Hierdie dam kry so'n moetie, en hierdie een kry so'n moetie. Julle bederf die visse. Die ou daar, jy gooi die net en as niks in die net en hy klim in die net, hy word die bos, nou voer jy die vis. Ek wonder jy dit so groot is as jy my kry. Jy het vir jare opgevoer en dan vang jy. Same fish, everyone is feeding. Maar iets sê vir my, these people have patience. They have perseverance. They know what their responsibility is. En hier kom die Here aan, wie kies hy? Hy kies nie 'n fariseer of 'n sadiseer of 'n skrifgeleerde nie. Hy kies 'n visserman wat sy verantwoordelikhede verstaan, wat sy pligte nakom. Iemand wat weet wat dit is om geskoold te wees in 'n spesifieke doel. Iemand wat geduld beoefen. Iemand wat toegewyd is. Iemand wat vasbyt. En ek besef toe maar, dis die karaktereienskappe van iemand wat vir God wil werk. You've got to have perseverance. You've got to be patient. Die Here weet. Geduld. Jy praat vandag met 'n ou hier as ek het my kerk. Ons maar ek het my kerk. Volgende keer as jy met hom praat, want hy nog steeds dieselfde kerk, maar hy was nog nie een keer al in. Die dominee sal begrawe, na gedink gaan hulle nog steeds na dieselfde dominee toe. Ek weet nie hoe preek my dominee vir hulle. Hy's wankelbrood. Hy lag. Ek kom by die gemeente in hierdie klipkerk in Boksburg. Die dominee wat daar was, hy is nou daar, die kerk word nou uitverhuur, daar's nie meer 'n predikant daar. En die dominee sterf, ek was seker 'n jaar en 'n half hier so, en hy is toe oorlede. Baie oud gewees. En hy het gesê vir my, nee, ek is in die kerk in Boksburg, die klip NG Kerk, dominee so en so en so en so is daar. Ek sê, is dit? Ek vra, hoe gaan dit met dominee, kom ons sê sy naam is Pieter. Hoe gaan dit met dominee Pieter? Nee, dit gaan baie goed. Ek sê, gaan dit goed met baie mense? Hy sê, ek bedoel jy. Ek sê, dominee Pieter is dood. Hy is nie meer met ons nie. Wanneer het dit gebeur? Ek sê, so jaar terug, hoor. So jy is meer as 'n jaar laas in die kerk. Hy, dit was dood. Die maak ons. Dis nie so nie. Ek staan eendag hier buite. Ek gaan nou lekker lag oor hierdie. My suster is uit die gemeente uit. Ons sal nooit weer blikkies uitgee. Oor 'n blikkie. Snaaks hoe die mense die pad byster raak oor. Om in hulle gee, nee, is dit nie. Come on people, if you serve God, serve God. People will say things about you, people will do things against you. So what? They beat Christ. They spat on him. Ou moet op my spoeg. Yes, come on. Come on. As iemand vir my moet sê, prove to your God, what you going to do? En hy het dit weerstaan, Bybel sê, hy het sy mond opgemaak. En die vrou is toe nou hier weg. En 'n paar jaar later, seker 4 jaar later, kom sy hier by 'n diens aan. En sy kom hier opgewonde en sy groet en ek hoor hom praat sy met almal hierso. En sy kom om die draai. Klein en hier loop sy my vas. En sy sê, "O, pastoor, is jy nog hier?" Ek sê vir ja, en ek gaan nog lank hier wees. O, sê sy. En dan neem ons hoor hier. Hierdie ouens het visse gevang. Maar toe Jesus hulle roep, toe besef hulle die oproep waartoe hulle geroep word. Hulle besef waaroor dit gaan.
Matthew 4:18 says, as he was walking along the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter and Andrew. They were throwing their net into the sea because they were fishermen. Jesus said to come follow me, I will teach you. Luister wat sê die vertaling. How to catch people instead of fish. En dit is bietjie meer akkuraat vertaal. Jy sien die woord visser. Visser, maar die Afrikaanse Bybel in daai konteks is reg vertaal. Hy sê nie gesê vissermanne nie. Hy het gesê vissers. Visser van mense. So it's catchers of people. Because the word in Arabic is talya. Now talya is derived from the root word tal, which means to catch. Om te vang. So wat beteken hierdie ding? Wat is die vergelyking eintlik wat gebeur? Daar is 'n konnotasie wat moetswilliglik gebruik word om te sê ons gaan mense vang met iets wat hulle trek. Is dit nie hoe jy 'n vis vang nie? Jy gee hom iets wat sy aandag trek. Iets wat hy soek. Iets wat hy nodig het. Iets wat sy lewe kan verander. And that is what Jesus was saying. You understand the fishing concept. Now I want to use you in the fishing of man. I want you to go and catch people. That's what you must go do. En broer en suster, weet jy hoe vang jy 'n mens? Met lus. Ek het gesê, Here, ek wil nie hierdie goed sê. To catch means in a positive sense, not negative, because people catch you out. Come on. Who hasn't been scammed before out of money? Who hasn't been scammed? Not who has, who hasn't. Sy het almal gevang met geld. Nog nooit nie. Ja, want New Zealand. Hulle leer nog om skelm te word. Hulle kon hulle gaan wyse ons. Ons is almal gevang. Selfs die kerk. Ons koop 'n mooi kamera. En ek wys, nie goed jy het ook gesien, onthou jy? Die foto bedoel ek, hierdie kamera. Ja, ons het nooit die kamera gekry. Hy wys op die foto. I even went as far as to check their registration with SARS. Register with SARS. Geldig, wettige maatskappy. Vyf foto's van hulle warehouse, foto's van hulle studio, foto's van hulle showroom. Al hierdie goeds daar. Adres, alles. Ek betaal toe was 15,000 iets. Betaal ek vir hierdie mense. Sjoe, ja. Die scanners. En ek betaal nie geld oor. Hulle gee my 'n tracking nommer. Hulle gee vir my delivery tyd. Hulle gee my alles. En hulle gee my 'n maagsweer. 3 dae later soek ek die tracking nommer op pad. En hulle stuur my 'n boodskap. Your cameras arrived at the customs. You need to pay an extra 1,000 rand. As nou ander goed in my krak en as ek die kamera wil hê, moet ek dit betaal en hulle net my refund. Ek dog hier is nou 'n baber in die water. Hier's nou 'n move. En ek begin navorsing. Ek het op my kar toe na Durban toe gery. En gaan kyk hoe lyk die kar. Poe, missie. Saam met geld. 15,000 rand van die kerk se geld is gone. Missie. Geskem. 'n Mens voel verlore. 'n Mens voel teleurgestel. Dat mense dit kan doen. But you know what, God sees it. En hy het nie met my te doen, hy het met God te doen. Dis God se geld. So. Maar aan die einde van die dag was ons om die bos gelei. Dis nie hoe mense te vang. Hierdie vang is in a positive sense. This means to
capture somebody, bring someone into a desirable position that is beneficial for him. What a point. To bring someone in a desirable position that is beneficial for him. Het u geweet, dit is voordelig om God te dien. Prys die Here. Nie vir dit wat ek kry hier op hierdie aarde nie, maar vir my erfenis eendag saam met hom vir ewig te wees. Die ewige lewe saam met hom, die erfenis wat hy vir my nagelaat het, dit is die belang. What is so beneficial? I know I belong to the King of Kings and the Lord of Lords. He is my Father and I am His child. According to the book of John. There must be an intentional catching to show somebody that there is a caring God in heaven. Nou, om iemand te vang, moet jy hom vang met lus. En ek gaan vanmorgen iets sê in hierdie kerk, en ek weet die ouens is dan klaar met my opgekrap, soos ek kan iets carry on with it. Ons smeer die pot trek vanmorgen. En dan gaan eet julle my kos en kry julle kramp op die maag. Ek spot sommer net hoor, dis 'n drink. Nou gaan niemand die kos eet en dan gaan almal huis. Maar hoor nou mooi, as ek nou van die kerk af huis toe gaan, Attie, and I say, yes, that was a boring service. What was that fool trying to say? No impact, no effort, nothing made any difference in my life. Gaan iemand aanloklik gevoel word? Gaan dit iemand trek? As iemand vir my sê, yes, ek was by Spur. I ate the potato. It was hard as rock. The steak tasted like burnt rubber. Hy so dry soos 'n tyer. Gaan jy my Spur eet? As nie manier nie. Was ek sê, yes, ek het hierdie steak geëet. Your life goes through like a hot knife through butter. It melts in your mouth. Die kraak net alles vol, nee. Ek gaan sien, jy gaan allemaal lekker vir my aan praat. Jy gaan ons nou voel, ek soek so steak, is dit nie? Hy reuk wat so in jou neus intrek, hier op in jou brein, en hy maak al die selle dood, en hy steek in jou selle in jou maag, en wat sê, nou maar man nie. Is dit nie? Come on, jy kan nou net van die tafel af opstaan, en die someone starts braai boerewors. Wat is jy dis vir? Gebraaide boerewors. Jy sal selfs paardery een gaan koop, daar so boerewors room. True. Because it's just the smell, because it's attractive. And that is what we're going to be, an aroma that attracts people to the kingdom of God. En broer en suster, ek kan nou met my verskil. Die probleem vandag dat mense nie God sien, Adini, is omdat mense nie meer God in mense sien. People are not attracted to God by what they see in us. En ek vanoggend in die us. Mense in die ou dae het die Here gedien, omdat die ouer mense kon God in hulle sien. Nie wat hy 'n weekie aan het in sy kouse nie, because God shone through their eyes. Their words were pleasant. Ek wil vir julle sê, die ou tannies van daai tyd was streng, joh. En het gesê, Boetie, sit stil. Is dit nie so nie? Maar daar was toch iets in die stem. People were attracted to the church because the church represented God. Today the church represents a business making money. Say, maar amen. It's okay. Not talking about us. I'm talking to you. Mense promoveer voorspoed. En as dit nie gebeur nie, dan is mense kwaad vir die kerk. Dis nie die kerk nie. Dis wat die kerk voorhou. We've got to be attractive. En hierdie Jesus het gesê, let's go catch people. But you're going to have to catch people the way you catch the fish. You've got to make it attractive. You've got to give him what he needs. You've got to find what there is out. Matthew 28:19 said, and said it's my baie mooi in die Engels, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I command you. As he go out there,
Make these people want what you have. Make them desirable for what you have in your life. Mense kan dan maar moan en groan as hulle die Here dien, is dit nie? Here maak hulle lang gesigte. Hulle sê, "O, dit is so moeilik." Hulle sê eintlik, "Dis my werk in die Here." Dis die Here. Dit was kapot. Just leave. The Great Commission to all believers is to catch people for Christ. But the secret is to catch them with Christ. If you want to catch someone for Christ, catch him with Christ. The Bible teaches us something. How to catch somebody. Jesus says, you see, you can't catch somebody with yourself. But when you testify what Christ did for you, you're catching with Christ. Your testimony has gone quiet. Wanneer laas het ons gehoor mense sê, werklik, die Here is goed, Heer gedra. Een vra my in die kar, hoe gaan dit? Ek sê, "Vader, moet ek vir jou lieg of moet ek jou die waarheid vertel?" Sê, "Want many challenges, rough week, lots of disappointments, baie. Dinge wat ek gesien het, dinge wat ek beleef het, met mense wat ek gepraat het. Want hier het alles, het die Here my neergedra. Hy is getrou, hy is genadig, en ek sien wat God besig is om te werk. En ek kan mense net met lus van met Christus." Amen. It's biblical. It's biblical. John 6:24. No one can come to me unless the Father who draws me to them. And I will raise them up in the last days. You see, this verse shows something. The catching of people depends on God's calling. If God calls you to catch people, He will empower you. Amen. He will enlighten you with His light. Amen. And His light will draw people unto you. Ek het verlede week gesê, dit is eintlik sê dat so my mense vanmôre hier is. John 12:32. I mentioned it last week. Ek weet nie of jy kan onthou. Well, if we lift Christ up, He will draw men unto Him. Maar ek het net die een vers gekoot hier. Ek weet nie of jy kan onthou. Kan jy onthou? Okay, John, go on YouTube. Go look under the brokenness to wholeness. Then we're going to first watch the whole sermon until we get there, and then we'll pause it, and then we will carry on here. There's a grappie, maar moet nou nie in wêreld so doen. Maar kyk wat sê die skrif. John 12:32. But we must also read 33 with it. When I am lifted up from the earth, will draw all men unto me. Kyk wat sê dit in Afrikaans. En ek, as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. Vers 33. En dit het hy gesê, om aan te dui hoe danige dood hy sou sterf. Maar nou nie dat dan iemand my sê vir my, "Dok, maar dis nie dit, ek sien dit nie in die Bybel nie, dis net die volgende vers." Ons nou. You know, dis onkunde. I'm not criticizing, we just mention. I will never mention somebody or something in this church that's not biblical. What does he say? The moment he was lifted up on the cross, people could see the true, loving, divine Son that was created with the intent to die in your place. And when we lift Him up on the cross, that draws men unto Him. Why? Because that is the beginning of restoration, transformation, salvation, glorification, and sanctification. Without the cross, it can never happen. 5 elements.
It can never take place if it's not for the cross. But when I lift Christ up, these elements start becoming predominant in my life. And that draws men unto Him. Because people see your transformation. Amen. People see your change. People see your vocabulary changes. Your thoughts change. Your inspiration changes. Your priorities change. Netjie? Mense hou nie van jou nie, want jou prioriteite het verander. Terwyl die ou saam met die ouens party, is dit, verskoon die uitdrukking, ek weet is nie kans, het al verdra my vanmorgen. Terwyl ek partytjie ou saam in die groepie, we great, because they riding on your back. Kyk hoe lyk sy bankrekening, kyk hoe lyk joune. Yours is empty. They stands there, insufficient. Maar wanneer jy God regtig begin dien, en al hierdie dinge gebeur, dan verdwyn die een, na die ander, na die ander, na die ander. En voor die oogies uitvee, staan nie alleen. Maar ek wil vanmorgen vir jy sê, staan nie alleen. God is with you. Let your light shine. What does this mean? What we produce to the world has to be a spiritual and a moral guidance to serving God. And what are we serving God for? To go to heaven? No. To catch people for the kingdom of God. We have to catch people. I'm using the phrase I wanted to penetrate. Fishers of men means to catch people for God's kingdom. How do we catch people? Through giving them something they desire. Giving them something they need. Giving them something they have to have. Without that, there is no life. Without that, there is no transformation. Without that, there is no sanctification. Want as ons nie by die kruis uitgekom het nie, sal ons nooit by die kroon uitkom. You need the cross to find the crown. If I don't find the cross, I will never receive the crown of glory. Sê hy nie, hy het ons bekroon met eer en heerlikheid. Gaan lees in Hebreërs. Hy het ons bekroon met eer en heerlikheid. En weet jy wat doen ons? Hy sê dan kom ons daar in Openbaring en ons kniel voor hom. En ons sê U alleen is waardig om eer en heerlikheid te ontvang. And we bow ourselves and we enthrone Him with the crown He has given you. And you enthrone Him with that same crown to say, God, Lord Jesus, only You deserve the glory and the honor. Not you and I. We don't deserve it. It's gracefully given unto you. Weet jy, ek kan 'n fit val as mense sê, Here, jy moet. God is standing in obligation. God's got no obligation towards you and I. He's got a responsibility towards His character, His nature, and His word. He's got no obligation towards you and I. Wat beteken dit vanmorgen dan? Om iemand vir God te vang. It's bringing someone together for purpose. Why does God say go and catch fish? So that the fishermen can become more to catch fish. The more we catch, the more we're fulfilling our purpose. Mense sê vir my, pastoor, ek moet my bediening eers vind. Before you can find your ministry, first find your purpose. There's a difference. You fulfill your ministry in your purpose. You're not getting it. Ek deel deesdae met baie predikante. Wat daar is 'n roering met ons bid. Daar is 'n roering onder onafhanklike predikante wat opleiding soek. Diep opleiding. Die Here is regtig besig om my Here op te maak. And then the first thing they ask me, what is my
ministry? How do I identify my ministry? Dan vra ek hulle, Mariska, what is your purpose? If you don't know your purpose, you can't fulfill your ministry. En ek begin met hulle deel oor purpose. What is God's purpose with creation? Because a ministry is important, but your purpose is the foundation. And the moment we understand our purpose, why are we here? Why are we breathing? Hoekom het die Here ons so uniek gemaak? Hoekom het die Here ons by mekaar gebring? With purpose and a very specific intent. The moment we get that, then He gives us ministries in our purpose to fulfill His greater purpose. Ek hoop jy kry wat ek sê. En met dit in gedagte is ons doel om mense in te bring, to catch people for God's kingdom, so that each and every one can fulfill His purpose. And at the end of the day, our goal in discipling is to bring people into spiritual growth unto maturity. Volwassenheid. Volwassenheid. Geestelike volwassenheid. What is spiritual maturity? That is bringing the body into harmony, where each one fulfills his purpose without questioning the other's doing. We just go with it because God said it, and that settles it. Ons is so geneig en dit is ongelukkig die samelewing leer ons dit. Ons is meer besorg oor wat die ander ou nie doen, dat het weerhou ons om te doen wat ons moet doen. Amen. Dit is biblical as well. Die Here Jesus vra vir Simon Petrus, Simon Peter, hy sê vir ons Simon Petrus, ek dink Petrus was die nice ou, Simon was die moeilike ou. Ek dink Simon, joh, het die Here haar tyd gegee. Let's leave that day. Toch is hy nie wat op die water geloop het nie. Ek sien in my geestesoog, en dis nou, please, want dramatize nie. Hy sien, hier kom die Here aangeloop. Hy sê, I mean, is that anyone that challenge Christ? Sê, as hier die Here is met my, ja, nou moet sy sê, hy sê, this is the ghost of Christmas past, future and present. Hy sê, hulle gedink is ons woord, die Bijbel sê so, en hy sê, if you the Lord, call me. Hy sê, kom. Kijk, mense wat die Here wil uitdaag, you're taking on a big call. Jy gaan tweede kom. En wat sê die Here vir Petrus? Omdat hy Petrus ken. Hy sê, ek wil sê, hy sien honkie, dramatiseer. Kom hier. En hy sê vir die ander, ja, jylle klomp sissies, jylle is te bang, man, chickie. Hy klim uit, en hy begin loop. En dan sê die Here, die Bijbel, en hy sê oor van die Here afval. Hy sê nie wat het hy gedoen. Hy sê ek omgedraai vir hulle gesê, kyk wat doen ek dramatiseer het nou nie, want ek het al hierdie visioen gekry. Hy het so verwaand geraak. Het jy maar al die Sasol advertensie gesien wat sê allemaal kloek. Petrus allemaal kloek. But when he took his eyes off the Savior, he said, but he was the one that Jesus said to. He means something. He said. He said, listen, what's that? Dis die seervol. Maar voor dit, wat doen? Sê jy my lief. My vrou 3 keer. 3 keer. Nee dan. Vraag, Here maar. Wat van Johannes? Hy het nou net erken. En die Here sê, pas my skaap op, laat my lammer vei, laat my skaap op. Gives him great instruction.
understanding the love that He has to have for God's people because it's God's people. If you love God, He could never come and leave. If you love God, you gotta love His people. If you don't love His people, you can't love God. So whether you like it or not, you must love me, sister. Het maak nie saak nie, want as jy sê die Here lief, dan moet jy my lief. Ek love this, ek like waking real. But in any case, and he says to Jesus, but what about John? Why are you not asking him, does he love him? Why are you asking me? I'm a soort van, pak jy op my. Here, maar hoekom pak jy op my? Ek het op die water geloop. Ek het hierdie verklaring gemaak, U is die Seun van die lewende God, en ek het gesê op hierdie rots sal ek my kerk bou. Al die mooi dinge. Maar nou vra jy my, het ek jy lief. En dit is so, maar wat John? Die Here sê nie, ag Johannes, kom gaan hierso. Want ek gaan Johannes intrek, is nie dit uitsond. En Johannes kom en hy sê, Johannes, you love me. Sê wat die Here doen nie? Hy antwoord op Petrus, nee daar. Nee daar. And some people say, Christ was at a stage very rude and abrupt. He wasn't. He was straightforward. He knew the answers. That's why he opposed the questions. And I say for him, what did that go to do? It's none of your business. What John does is between me and John. How John serves me is between me and John. How John loves me is between me and John. It's got nothing to do with you. You just love me as I expect you to love me. And I get what David says, you run your race, and John will run his race. As it is so. Moenie bekommerd wees nie. Ek weet hoe's my verhouding met Johannes. Ek weet hoe's my verhouding vanmôre met Virgil. Ek weet vanmôre hoe's my verhouding met Ben. Ek weet hoe's my verhouding vanmôre met Linda. Moenie jy bekommerd wees oor my verhouding met hulle. Hulle is okay. Sê dit met liefde asseblief, maar hy my verkeerd verstaan. Hulle is okay met my. Maar ek het nodig dat jy bevestig wie jy is. Die Here sê vir hom, vergeet van my. En jy. Doen jy wat reg is. En ek het al baie gekry, pastoor maar wat van broer so en so, en wat van sister so en so, en what about this one, and what about that one, and what about that one? None of your business. None of your business. Dit is bietjie hard vanmôre nie. The question is, what do you dream? Wat oor hulle nie? Wat doen jy? Ek het al baie keer gesê, Here, as ek kyk na hierdie groot man op TV, ja, nou kom ek terug en dit spoor by ek, al die goedes wat hulle gedoen het. If you walk the straight and narrow, you got nothing to worry about. Ek slaap lekker in die aand. Soos 'n babietjie. Elke 10 minute wakker. Ek het nie sê mense hulle slaap soos babas nie. Babas slaap nie goed. Het jy al gesien? Elke halfuur is hulle wakker. As ek slaap soos 'n baba. Ja, elke halfuur wakker. Is dit so? Ons sê simpel goed, men. Slaap jy ook soos 'n baba? Wakker jy maar wakker? Ja. Just let's become attractive. It's the only way to draw people to God is making it attractive. Weet jy, ek vertel mense, ek was in die week weer by 'n maatskappy, ek stap in, en ek sit in 'n direkteur se vergadering, baie sensitief. En 'n mens besef nie dat in groot maatskappye is daar tog onder wat aangaan. Ek dink jy's 'n groot maatskappy is 'n groot. En hy kom met hierdie uitvoerende raad sit en praat, en iemand vra my 'n vraag, een van die uitvoerende direkteure, en dit is 'n voordeel. Because you see, you make Christ seen in you.
En hy vra my, how would you have handled this, seeing that you're a spiritual man out of a spiritual man? And ek sê vir hom, I don't think we must look at it at a spiritual point of view. We must see it in a practical point of view of how Jesus would have handled it. What would Jesus have done? Because you see, if I look at it as a spiritual point of view, I'm working with spiritual people. True. But I'm not. I'm not. When Jesus was working with the Pharisees and the Sadducees, he looked at it out of their point of view. And he addressed it how they could understand it. Amen? So let's look at it out of a humanistic point of view, but what would Jesus have done? How would he have handled this situation? En ek gee vir hulle my uitleg. Weet jy die ou sê vir my, that makes sense. Let's